Hronološki i činjenično to ovako zvuči. Pero Rajić iz Sitišća, općina Fojnica, u svibnju 1945. povjerovao je novim komunističkim vlastodržcima, odazvao se pozivu na amnestiju. Prevaren kao i toliki drugi završio je u zatvoru u Kiseljaku, pa potom pogubljen na Crvenoj stijeni ili negdje u Sarajevu. Supruga Kata to nikada nije uspjela doznati. I on je ostao u Kiseljaku, sad ili je po Crvenom stijenom ili je u Miljačkoj. Čuli ste ono kad je bilo preko televizora, kaže puna Miljačka kostiju, kaže to su ustaške kosti. I tamo kad su ih bacali, jedna je ženska pričala, kad su ih u jamu bacali, žive pomažu. To sam sve čula preko televizora. Kata Majić, tada Rajić i dvogodišnja kćerka Ružica ostale su same s Katinom majkom. Kata otišla u Bačku, u Žito, kako se to tada zvalo, kako bi prehranila dijete, još uvijek s nadom kako će doznati nešto o Perinoj sudbini. Kada se vratila iz Bačke, nova tragedija. Dijete umrlo, razbolilo se i umrlo, rekla Katina majka. Tek mnogo godina kasnije ona će doznati od susjeda kako su dvojica udbaša upala u kuću, ispitivala baku, a onda bjesomučno tresla malo dijete ponavljajući: gdje ti je mama, gdje ti je tata. Ona je šutla i nije mi rekla ništa. Samo kaže razbolilo se dijete i Jele, ta sestra mi se razbolila, kaže i mala umrla. Ali ipak susjedi su znali i pričali da je udba tresla vaše dijete, gdje ti je otac, gdje ti je majka. Pa ja mala je, šta ćeš od 2 godine, dječe? Pa ja ne mere dijete, da sam mu rekla, kaže šta, a? I kaže zijevno i umre. Kad su je stresli. Pa ja bolna bio. Prošlo je od toga 67 godina, vi to niste nikad zaboravili, Kato. A nisam, kako ću zaboraviti. Svašta se nagledala i nisam ni ja bila dobra. Kad ste se vi vratili, dijete vam umrlo, onda dolazi opet vas gonje u zatvor. Kako se to dogodilo? To je se dogodilo, kaže da smo šumnjak, ja čujem da sam ja nosila, nisam imala šta jest. Kako ću ja odniti? Samo je to druge igre bile da me strepili da to otmu. I gdje vas odvedu u zatvor? U Kiseljak. U zatvoru bilo. Je to sve još uvijek 45. ili 46. Sve 45. To je sve bilo toga vremena. I šta onda u zatvor kad ste došli? Pa šta, eto kažem ti, postroje nas i jedne tuku, jedne šamaraju, jedne eto. Jel vas iko tuku? Pa jesu oni. Rešad je to sprovodio. Jeste li njega ikad osobno vidjeli, da je bio u tu? Pa jesam ga vidjela. Kad on nas uvede, postroji da gledamo šta rade, da vješaju. Mučili ljude, pred vašim očima? Mučili. Pa nas postroji da gledamo. Pa bakulu, onu jagodu bakulnu priko stola, vidjeli, eto, on nas uvedu tamo da gledam. Priko stola ona je pobacila muško dijete. A ja... Trudnu ženu zlostavljali? Trudnu ženu, ja. I koliko ostanete tu u zatvoru u Kiseljaku? Pa ostali smo, dugo smo ostali. Potom u Zeničkom zatvoru provodi 2,5 godine. Jelka Vučićka, Jelka Drmačuša, jagoda bakulna, onda lute raguz, jer to je sve pomrlo. A sve su u zatvoru bile? A sve su bile sa mnom u zatvoru. Ja i sve su pomrle. Jesu li oni vas u zatvoru ikad išta ispitivali ili su vas samo... Pa jesu ispitivali, a šta su? Čudo da su. Pa šta su htjeli da saznaju? Pa htjeli da saznaju, eto, od tiju što su po šumi odali. Eto, toga su Matkovića svukli na debelom meju i tu ga ufatili, negdje već pošljem toga. Ja, to svi pričaju i kažu da čovjek nikad nije uzeo pušku u ruke, ali nije htio u komuniste i gotovo. Ja. A ja nisam, sam ga jednoć vidjela kod jednog čovjeka, ja nisam više i vidjela. Eto,
onda natjeralo u zatvor, ali to su druge igre bile, ja znam. To da raskopaju to njegovo imanje. Te krvave igre, kako kaže Kata, koji ih je ona sama bila svjedok, nikada nitko nije zapisao. Pa ja, kopali kanale, jesi jedne vodili pa si dole u šumi tukli, stražarce. Stražarce su nas čuvali, a kanale smo kopali i svašta nešto bježi. O Bože moj, kad bi ja to sve... Zamorila sam se. Sve su ovo gole činjenice, a koliko sadrže Katinog bola, koji je sinonim za bol desetina i desetina tisuća onih koji i danas žive s teškim sjećanjem na komunističke zločine, koji se zbirno nazivaju blajburškom tragedijom, može se samo naslutiti. Uostalom, na području općine Fojnica, od 1185 katoličkih kućanstava, u 99% slučajeva mogla se čuti slična priča. Kažemo mogla se jer većina neposrednih stradalnika komunističkog terora je preminula, no njihovi potomci priče da u detalje znaju. Zato, hoće li se s riječi konačno preći na djela i nešto konkretno učiniti, a ne samo licemjerno ponavljati kako se istina o blajburškoj tragediji mora dokumentirati. Bolno je to pitanje, a utjeh je skoro ni otkuda.